ومن أوفى. kulankan oo ahaa kulan aqoon isweydaarsiya islamarkaana uu soo qaban qaabiyey xafiiska Kenya ee ururka dhallinyarada Islaamka ee Sacuudiga ee loo yaqaan Awami, iyadoo ay iskaashanayeen wasaaradda waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda muslimiinta ee jaamacadaha dalkani Kenya wax ka barta. مشددا في أقواله وفي أفعاله وتفكير ماذا kufurisha kutoka kwenye dini kali. أن هذا التشدد ni kwamba ile tashaddud yenyewe ulbis imevishwa nguo ya tabayyun, nguo ya dini. waxyaabaha diiradda kulankani lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah ka wacyigelinta dhalinyarada muslimiinta ee jaamacadaha dalkani Kenya wax ka barta, ka fogaanshaha fikirka xagjirnimada, iyo weliba sidoo kale ku boorinta dhalinyarada sida ay uga soo dhalaali lahaayeen ama ay uga qayb qaadan lahaayeen kaalintooda bulshada kaga aadan dhinaca horumarinta ayaa waxaa ka mid ahaa waxyaabihii diiradda lagu saaray inta uu kulankan aqoon isweydaarsiga uu ka socday jaamacadda farsamada ee Mombasa ee loo yaqaan TUM. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Isa Yunus Aljab kutoka katika shirika la Awami. Tumekongamana hapa kwa ajili ya hawa vijana wa vyuo vikuu vyetu vya Kiislamu ili tuweze kuwakumbusha yale majukumu ambayo kwamba wako nayo kama vijana wa Kiislamu, namna gani baada ya kumaliza masomo yao wanaweza kuwa ni watu wenye kuhudumikia mujtama au na society kwa ujumla, kwa sababu kuna majukumu mengi ambayo kwamba yanawangojea baada ya kumaliza vyuo vikuu. Wanafaa kuwa ni watu wenye kujua dini yao, pamoja na kujua namna ya kuishi na watu ambao kwamba si Waislamu, pamoja na kujua namna gani na wanaweza kuwa ni vijana wa kuhitajika katika mujtama. Ni jukumu ambalo kwamba tumewapatia hawa vijana kama hawa, wanajifundisha mengi kupitia walimu wao na viongozi wengi hapa Mombasa, ili na wao pia wajue majukumu ambayo kwamba yanawangojea baada ya kumaliza vyuo vikuu inshallah taala. Ni kongamano ambalo kwamba limechukua muda wa siku 3 na inshallah taala tunatarajia kwamba watajifundisha mengi yatakayowasaidia katika kuhudumia society ambayo kwamba wanatoka ndani yake. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankan oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta Star ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa kulan ardayda jaamacadka akhristo iskugu imaanayeen oo lagu nasaaix iyo irshaadaad lagu siinayay si bari ka maalin mujtamacooda iyo ummadooda ay wax u soo barteen si ay u anfacaan, sidoo kale diintooda lagu barayay khaasatan jaamacadkan aan islaamka ahayn dawliga. marka kuwii ayaa waxa la baray marka say cilmi diintooda bartaan, akhlaaqdooda waxaas oo dhan lagala hadlayay. wax badanna waa lagu bartay, wax badanna waa laga faa'iiday. waxaan rajaynaynaa inuu markuu dhamaado kulankan ardada ay iskugu imaadeen oo loogu maxaadareynayo waxyaalo badan lagu barayo, markuu dhamaado inay ka soo baxo waxyaalo ummadda anfaco, ayaga anfaco, mujtamacii u noqon doonaana ay u noqoto mid ka faa'iiday. Na leo hii tumefika hapa kwa semina ambao hasa ilikuwa inaangalia namna ya cultural globalization, ambao vipi ile effort ambao tutafanya na juhudi kiasi gani tutaweza kupambana na hii maisha ya sahihi ambao tuko nao. Basi tumefaidika pakubwa kiasi cha kwamba tumeenda kupata kutambua kwamba vipi tutaenda kufanya juhudi ya dini yetu, namna vile tutakavyo iprotect na vile tutakavyokuwa na misimamo katika dini yetu, kiasi cha kwamba haya mambo ambayo yanaendelea katika hizi shughuli na bidii inapatikana, sisi bado ile dini yetu na culture yetu ya Uislamu bado tutabakia nayo, na vipi tutaenda kuwafahamisha umma au vijana wetu vile watakavyopambana na hali ya hii maisha. Ni dai na mudarris. Tumefaidika kwa hii warsha hii ya leo kwa upande wa business, mambo ya taalim. Inshallah mambo yatakuwa mazuri inshallah. kulankan oo 3 maalmood socday ayaa ka soo qaybgalayaashii kulanka waxay si weyn u bogaadiyeen waxyaabihii diiradda lagu saaray inta uu kulanka socday oo ay sheegeen inay si wanaagsan uga faa'iideysteen. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.